katika miji mikuu ya nchi yetu, muri ibi bisagara bikuru bikuru by'igihugu cacu, utakuta mabinti, uzosanga bigeme, utasikitika mno, uzobabazwa cyane. Unaweza kusema hivi hawana wazazi hawa? Ushobora kuvuga uti mbega ababigeme ntibagira abavyeyi, wanacheza nusu mwili uchi, nukuvuga ko bagenda hafi bayubusa, wanatigisika, bagenda binyinganza, alafu wanakutazama namna, hanyuma bagakuraba n'amazi akomeye, alafu wanakuambia, hanyuma bakakubwira, wanakuonyesha maziwa yao, bakakwereka mabere yabo, wanakugeukia nyuma, bakaguhindukirira inyuma, wanaanza kucheza, bagatangura kuba nk'abatamba. Kama wewe ni mtu wa Mungu utalia, nuko wewe rero umuntu w'Imana urorira. Kuna watoto wa namna hiyo, dufise abana bameze uko, lakini hujawaonya hata siku moja, ariko wewe nturana bahanura n'umusi n'umwe.